Da li ste znali? Kada vidite kako glumac iz Isterivača duhova izgleda danas, nećete verovati. Ima čovjek 78 godina i u fantastičnoj formi. Eto, sasvim slučajno naletih na čovjeka, ne bukvalno, nego eto, na internetu. Zaboravio sam ga jer ga nisam ni gledao odavno, pa da vas podsjetim. Pogledajte ukratko njegovu priču. Ernie Hudson izgleda zapanjujuće sa 78 godina i uspeo 2 puta da pobedi rak, zahvaljujući disciplini i raznim dijetama, ali i vežbanju koje upražnjava ceo život. Na internetu i u filmskom svetu je Ernie iznenadio mnoge svojim izgledom, pa i mene, jer čovjek izgleda kao neko ko je u 50-im i vežba redovno, a on ni manje ni više se bliže 80. Naravno, čovjek ima resurse da sve to obezbedi, ali zamislite da i pored svega toga pobedite rak 2 puta i imate volje za ovakvim disciplinovanim stilom života. Neki bi rekli, pa to je jedini izbor, ali i nije, jer je sigurno da je to težak put. Ono što se primećuje je da je Ernie dosta pozitivan lik i to se vidi i po njemu. Glumio je u pregršt filmova i serija, ali definitivno najpoznatija uloga mu je u Isterivačima duhova. Uglavnom, ovaj kratak video je posvećen svima koji se bore sa teškom stranom života. Ne dajte se, ne postoji šarena laža gdje živimo život bez stresa, ali pokušajte pozitivno misliti, što manje se nervirati i neka vas Bog čuva. I možda izgledate kao Ernie, ali pozdrav do sljedećeg videa.